I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you the news. Ngiyakubingelela nalamhla mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwemukeleke kulolu hlelo lwethu lokufundza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyi-Rhapsody yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilometi ye-CDD. Lamhla-ke ngolwesihlanu tilishumi nemfica kuyo inyanga yenhlaba. Sihloko salamhla sithi condzisisa ingqikithi. Livesi-ke lekuvula silitfola encwadzini yamateyu sahluko selishumi nesiphohlongo livesi lelishumi nesiphohlongo. Lithi ngiqinisile ngithi kini konke leniyakubopha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini, nako konke leniyawukukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini. Emibhalweni kumgcoka kucondzisisa ingqikithi noma isimo lapho letinye tinkulumo tisuselwe khona. Kulesinye isikhathi amagama lafanako asetshenziswa etingcingwaneni letehlukene, kepha loko lakushoko kwehlukile ngobe ingqikithi yehlukile. Sibonelo, Inkosi Jesu yasebenzisa amagama bopha nakhulula kuMateyu sehluko selishumi nesithupha kanye namateyu sehluko selishumi nesiphohlongo. Uthi-ke umfundisi, kodwa sihloko noma ingqikithi kuyinye ngayinye indzawo ayifani. KuMateyu sahluko selishumi nesithupha livesi lelishumi nemfica wathi, ngiyawukunika tikhiya tembuso wasezulwini, lotakubopha lapha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini, nako konke lotakukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini. Lapha inkosi yayembula emagunya embuso, emagunya elibandla kuphocelela intsandvo yaNkulunkulu emhlabeni. Kumayelana nemagunya etfu kusimamisa emaciniso laphakeme, kuletha intsandvo yelizulu ukuthi ibonakale futhi singavumeli nome yini lephikisako. Uthi umfundisi, kodwa kuMateyu sahluko selishumi nesiphohlongo sihluko sehlukile. Lapho abekhuluma ngebudlelwane kanye nekutitsiba ekhatsi ebandleni, abechaza ukuthi tisombululwa njani tinkinga emkhatsini webazalwane. Kwekucala kungasese, bese kuba bufakazi futhi uma kudzingekile bese kuba embi kwelibandla. Uthi-ke umfundisi, uma ngabe loyo muntu angafuni kulalela libandla, abefanele athathwe njengaloyo longaphandle kwaleyo nhlanganyelo. Kwakunguleyo ngqikithi lapha athi konke lotakubopha lapha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini. Njengoba sifundzile kuMateyu sahluko selishumi nesiphohlongo livesi lelishumi nesiphohlongo, lapha abekhuluma ngemagunya lanikwe libandla kwenta tincumo mayelana nendlela lokumele kwenteke ngayo kutitsiba kanye nekuhlanganyela ekhatsi endlini yaNkulunkulu. Loku kwembula intfo lebalulekile kutsi uyinake usafundza imibhalo. Emagama lafananako kungenteka kusetjentiswa kwawo kungafanani. Kufanele uhlatiye lapho kususelwe khona lenkhulumo. Uma ungayinaki ingqikithi kungenteka usebentise kabi umbhalo. Kungako libhayibheli lithi encwadzini yesibili yaTimothi sahluko sesibili livesi lelishumi nesihlanu, khuthalela kuti veta wamukelekile kuNkulunkulu ube sisebenti lesethembekile kuye, leside emahloni nalesiphakela kahle livi leliciniso. Mfundisi uthi fundza kuze ucondzisise livi ngesihloko lesingiso. Ungahumushi imibhalo ngekucabanga, kodvwa ngenhlakanipho nangekucondza kwamoya. Ngaleyo ndlela utawusebentisa livi ngendlela lengiyo futhi usebentise emagunya elizulu kahle, futhi uhambe ekupheleleni kwetibusiso temvelo kanye nelifa lakho kuKristu. Haleluya. Asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngenhlakanipho yelivi lakho lelingicondzisako futhi lingiyale ekulungeni. Nginekucondza kuhlephula kahle livi leliciniso futhi ngilende ngalokufanele kuso sonke simo. Ngihamba ekuhlakanipheni, ngisebentisa emagunya ngendlela lefanele
futhi ngiyahlanganyela ebunyeni, ekuhlelekeni kanye nasekukhuleni kwemtimba waKristu egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo umlaleli ngesikhathi sakho utawufunda incwadi yaMateyu isahluko se-16 ivesi le-15 kulolu humusho lwe-NIV. Incwadi yaMateyu isahluko se-18 ivesi le-18 kuyo NIV. Bese ufunda incwadi yesibili leya kuThimothi isahluko sesibili ivesi le-15 ku-Amplified Classic. Bese-ke kuthi ehlelweni lwethu lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yemisebenzi yabapostoli isahluko sesiphohlongo ivesi le-4 kuya evesini le-40 kanye nencwadi yesibili eDikronike isahluko se-33 kuya esahlukweni se-34. Bese-ke kuthi ehlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadi yesibili yakuba seKorinte isahluko sesithupha ivesi lekuqala kuye evesini le-10 kanye nencwadi ya-Isaya isahluko sesihlanu esahlukweni sesithupha. Ngiyabonga mlaleli ukuthi uhlale nami sisafunda live leNkosi. Siyibonane kulokulandzela kweNkosi ikubusise. Cela ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani oNkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.